TV wana ho muherereye hatandukanye abo bwije tubahaye mwiriwe nabo bukeye nimwaramutse nabo ubu ngubu abari ufite igicamunsi nabo tubahaye mwiriwe bitewe naho abantu bagiye baherera ubu hari abo bwije hari abo bukeye hari abo izuba rigeze hagati abo bose turabasuhuje mukomeze mugire icyumweru ciza abafite niyinga abafite undi munsi wari we wose mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Hanyuma rero tubahaye ikaze kuri aya makuru yacu yo muri iri joro ry'uyu munsi. Amakuru ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kwibandaho, tugiye kuyahera n'ubundi muri ho plateau muri uyu centre ya Minembwe, turebe uburyo ki abaturage bwije hameze. Hanyuma rero turaza gukubitira mu rusuku ahumvikanye amasasu umwanya utari mutoya, tuze kureba icabashije gutera aya masasu. Ahangaha turaza gukomereza n'ubundi ahakomeje kuvugwa umwanzi utari muke ukomeje n'ubundi ya migambi yiwe yo kuza kwica no kurimbura abaturage aho ndahandi muri kiriya kiyaya cyose ca Rurenge tuza kugeramo. Turakomereza n'ubundi ku ndondo ya Bijombo naho turebe Rurambo, turaza kureba umutekano uhari, turakubitira mu gihugu cy'u Burundi, tuze kureba kubivugwa n'ubundi kuri izi nyeshamba zitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Izo ntazindi ni Leta Itabara. Turaza n'ubundi gusoreza aya makuru mu mugwa mukuru w'Kinshasa, turebe ibikomeje kuvugwa hagati ya AFC ndetse na leta ya Kinshasa. Ntabwo ndi jenyine, ndi kumwe na Ruco TV, nawe tumuhaye ikaze ndetse duhaye n'abakunzi biwe abamukurikira ikaze muri aya makuru, dore ko twahujije imirongo. Turaje kumwiyegereza nawe abanze asuhuze abadukurikiye. Ruco, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bwana Mutungirwa, rwose turishimye kongera kwisanga hano muri studio z'Ikirura TV1 ndetse na Ruco TV uyu munsi umugoroba ku cyumweru. Twebwe uyu munsi ni kumugoroba ku cyumweru. Rero turabaramukije mwese abantu bari ku migabane itandukanye igize inosi ya Rurema, mudukurikira umunsi ku wundi ndetse mukanabitwereka mugatwereka ko mudukunda. Turabiyegereje kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi kugira ngo muze tubane mutera gatebe mwumve update cyangwa amakuru yimuhira ndetse n'ahandi hose mwumva mukeneye kumva amakuru yaho turayafite hano rwose mushonje murishiwe. Rero tubahaye ikaze mwese. Rucokeza, wiriwe gute? Niriwe neza rwose, turashima Imana dore ko tuvuye mu materaniro. Gushima Imana twashimye rwose, kandi uko bwije nuko bukeye tugomba gushima. Nako bibiri tubwira mu Bafilipi kane ni kane haravuga ngo mu buryo mu byo ducamo byose tugomba gushima Imana. Urakoze cyane. Reka duhite twinjira mu makuru yacu natwe aho twiriwe neza, nta kibazo, turashima neza. Reka duhite twinjira mu makuru yacu rero iyo muri iri joro n'abandi nabo wenda ni ku mugoroba. Ubu ni 6:38 mu masaha ya Minembwe. Rero ni ukuvuga kuko ubu ni mu kagoroba akabwibwi ko karakambakamba. Rero abaturage biriwe gute? Tubanze tuje turebe umutekano w'abaturage uko biriwe muri centre ya Minembwe. Abaturage bahariya muri centre ya Minembwe ndetse no mu nkengero zayo uyu munsi wo ku cyumweru biriwe neza rwose, barashima Imana dore ko ari no ku cyumweru ari niyinga cyangwa bamwe babyita. Uyu munsi ni umunsi w'iyinga, ni umunsi wo kuja gushima Imana. Hariya murabizi ko abantu bose bemera Imana ndetse abandi bamwe bagiye basubira inyuma, ariko bose bazi Imana. Nta mishoni wakorera mu Minembwe, nta kintu na kimwe wakorera, kuko abantu bose bamaze kumenya umwana w'Imana ko yapfuye ku bwabo. Rero bose uyu munsi baba ari abapagani bene abangaba basubiye inyuma bose baje gusenga, ndetse n'abandi bose uyu munsi wo ku cyumweru nta kindi kintu gikorwa, nta yindi activity ikorwa hariya. Nta muntu uhinga, nta muntu uja keretse abana baje kuragira bene abatoya, nta muntu ushobora kuja ku ishuri, ndetse n'amaduka abafunze wenda afungurwa nyuma ya saa sita bavuye gusenga. N'izindi gahunda zose hariya ziba zihagaze uretse gusa gusenga, kuja gushima Imana, nta kindi kintu gikorwa hariya. Rero uyu munsi bari ku cyumweru, abantu bose biri gusenga. Abandi nyuma y'amateraniro hari agasoko hariya, bakansoko hariya muri centre ville, aho abantu baje kugura imboga, amasabune, imyunyu, n'ibyo byagiye bishira.
nabyo niyo activité ibiri aho mu Minembwe, ariko muri rusange mu Minembwe umutekano umeze neza. Abantu bose baratekanye, baratuje, bafite amahoro n'umutekano, nubwo indege zirirwa zibazunguruka hejuru, ariko ziriya ndege tubabwire ko zimeze nka yantare iziritse, iratontoma ariko tiryana. Suko impamvu zizenguruka ntizirase, impamvu za suko iziza zigatambuka, impamvu zira za drone ziza zigatambuka, suko ziba zifite imbuwe z'abanyamurenge cyangwa ngo wenda zasize amabombe zisanzwe zirasa, ariko zirakangana ariko ndiziryana, zimeze nka yantare iziritse wa muririmbyi yavuze. Rero abantu batekane batuze. Colonel Rugaba yarabivuze, umuvugizi wa MRDP yaravuze ngo umuntu ari umuhinzi ahinge, ari worora yorore, aragira inka ziwe, nuko ibindi byose yifuza gukora abikore mu mutekano ndetse n'ituze. Hano hari amahoro adasanzwe. Imana yatanze amahoro mu Minembwe ibinyujije ku madubu n'intare za Sarambwe. Barabiharaniye, barabirwaniriye, barabipfiriye, babimeneye amaraso. Niyo mpamvu mu Minembwe uyu munsi batekanye, baratuje rwose. Hari mu Minembwe centre bameze neza, kuva za Gahwera ukagenda ukagera ku Kabingo ndetse niyo zabiziba ni Gakenke, bose bamerewe neza kugeza aya masaha. Mwana munyamakuru, ushingiye kuki kuvuga ngo izi ndege ngo zizenguruka ha mu kirere ngo zimeze ngo nka yantare ngo igira gute itontoma iziritse? Kandi abaturage ba Minembwe by'ukuri izi ndege yaba ko ari zombi, yaba ari drone ndetse na Sukhoi babifiteho amateka, kandi amateka atari meza. Uribuka kuko nizo zasenye amazu y'abaturage, ibikorwa remezo, ndetse zishe abaturage n'amatungo yabo. Rero ukabuvuze kuko ati nubwo zizungurutse ngo zimeze nk'izo ntare, niki ushingiyeho cyane? Shingiye cyane kuko ari igihe mbere yarazaga igafotora, hashira iminota 5 y'amabombe gahitiza igatangira ikarasa. Yarabikoze, yasenye abantu, yisha amatungo, ndetse ikora n'ibindi byinshi cyane tutazi twebwe turi hano, ariko yarabikoze. Ngashingira kandi ku magambo umuvugizi wa MRDP yavuze, yarababwiye ngo izi drone ntizibakange, tizibatera ubwoba, tizigire gute. Mwebwe uhinga hinge, worora yorore, hano hari umutekano, turawizeye, uri bien assuré. Ibyo ngibyo umuvugizi wa MRDP yarabivuze. Ayo magambo niyo shingiraho. Ngashingira kandi ko mu minsi yashize suko byari bimeze, ntabwo yigeze izamwe izunguruka inga ryose, izunguruka amahinga abiri itararasa, tibyabagabo. Yarazaga ikazunguruka, yarenga indi kamiza yikurikiye igenda irasa. Rero ubu nyine Imana irahari, kiriya kirere Imana ikirimo rwose, kandi yakoze imirimo itangaje. Tugomba no kwizera, tukizera ndetse n'amasezerano. Barabivuze, abasenga baravuga ati ibi mwamubona bino bigiye kuba umugani, bigiye kuba amateka. Ayo makuru yose niyo nagiye nungikanya mvuga aya magambo. Rero abaturage ba Minembwe bahumure. Cyangwa ushingiye ku magambo ufite icyizere, dore ko abayobozi bahaheruka ba AFC nyuma yo kuhagera bavuze kuko abaturage bagende baryame basinzire, nta ntambara izongera kuba hariya. Barayavuze rwose, ayo yose, izo zose ni fact. Na makuru yose tugenda duteranya tukavuga ngo kubera aya magambo bavuze buke, Colonel Rugaba bavuga ibi ngibi, dushingiye no ku mateka y'ahambere hahise mu misi yashize ko byari bimeze. Ibyo bishobora gutuma tuvuga twemye duhagaze ku maguru abiri, dufite confidence, tukavuga ngo abaturage bagende bahinge, biriya bimeze nk'intare iziritse irakangana tiryana. Murakoze cyane. Aho nubundi turacara muri centre ya Minembwe by'ukuri, nubundi nukuvuga kuko umutekano w'abaturage aha uyu munsi wiriwe neza, kuko twabibabwiye mu makuru yacu y'igicamunsi. Twababwiye kuko abaturage ba Minembwe bazutse neza, birirwa neza, abaje mu makanisa yabo gushima Imana. Kugeza ubu nyine nukuvuga kuko umutekano uracyari kalme ngaha muri centre ya Minembwe. Abaturage nubundi
kuko mugenzi wanje abivuze Ruco yavuze kuko haba isoko akansoko kiyinga nyuma yo kuva mu materaniro utaraguze ikintu na gatanu no kuvuga kuko ubu ari muri ako gasoko abaha imboga abakura bino bintu byose namwe muzi biba bikenewe umunsi ku wundi baba baraho muri ako gasoko barenda bigura rero ibyo byose nta kindi uwo mutekano n'ubundi turakesha Imana n'ubundi n'amadubu yambitse umwambaro w'ubutsinzi akaba yarabashije n'ubundi kwirukana umwanzi wari uteye ubwoba umwanzi wari wugarije aha Minembwe akaba yaramwirukanye amugejeje kure ubu rero abaturage bakaba n'ubundi bahaye bakora akazi kabo ku munsi ku wundi ndetse n'umutekano bisanzuye hanyuma rero nemerera dukubitire n'ubundi mbere yuko tugera aha mu rusuku humvikanye amasasu reka tubanze duce n'ubundi za Mikenge tugere Gitupu turebe situation uko imeze hanyuma tuze gukubitira aha mu rusuku habaye icyo dushobora kwita imirwano rero aha muri Mikenge byifashe gute twerekeza aha Gitupu Mikenge bameze neza Mikenge kubatahazi ni mu majyaruguru y'umujyi wa Minembwe ndetse na za Gipupu ndumva ko ari mu majyaruguru hari niko bimeze Gipupu ndetse na za Point Zero na za Rwitsankuku na Mikenge aho hose ni mu majyaruguru Gipupu rero Gipupu kubatahazi ni agace ka Mibunda ni Mibunda bushize byaratuyobeye abantu batwandikira muri comment ngo batubwire ariko ni mu Mibunda ariko nanone yegereye igabanya ico hagati igabanya za Mikenge ndetse na za Mibunda n'umuhana wa imihana y'ababembe hatuye ababembe cyane kandi ababembe nibo basenyeye nibo babaye indiri yo gusenya Mibunda yose babindiri yo gusenya ico hagati cyose babindiri yo gusenya Minembwe babindiri yo ikibi cyose cyabaye hariya muri biriya bice byo muco hagati za Mibunda ndetse na Minembwe za Mikenge za Rwitsankuku byose aho ngaho niho havuye umwanzi wo gukora ayo mabi yose rero Mikenge hariya Gipupu twavuye ko bushize ingabo za twirwana na M23 zayigaruriye ndetse ziragenda zifata n'utundi duce twose kugera kuri Forêt Equatoriale rero abaturage barahunze benshi twagiye tubabwira ko abenshi bajanwe ku gitutu bajanwe ku gitugu bashorewe n'umwanzi baravuga ati noneho ndi tubasiga mugomba kujana tugahungana kuko muzamusigara mukifatanya n'umwanzi wacu aribo twirwana ndetse na M23 babatwaye mu nzara barabajana bamwe baracika baseruka za Bijombo abandi bake bagiye basigara baragarutse bari mu mazu yabo bakeya ingonyi inkeze maze gutahuka ariko n'ubu nyine hari umutekano hari amahoro za Mikenge za Gipupu za Rwitsankuku za Point Zero n'ahantu hatuje hameze neza abaturage ko bararema amasoko yabo ko barakora activite zabo ko barahinga ko barorora ko barakererewe ihinga barakerewe ko baratema rwose abandi ko baratera abandi ko baragerute n'akamarano gikwereka ko ani sinye cyangwa ni kimenyetso cyuko amahoro yagarutse kuba abantu barimo guhinga barimo gutera abandi barimo gutema abandi barimo kugira gute ubwo nyine sinzi igihingwa barimo guhinga ariko ubwo nyine ko barahinga ibigori hari n'ibigori barimo guhinga kuko nibyo bihingwa aya masaha iminsi kugira ngo bitegereze imvura izagire n'ibijumba n'ibiki byose ubwo nyine dore ko bashize ingufu cyane mu guhinga ibihingwa byera vuba mu mezi 2 mu mezi 3 byera vuba kabisa ariko si bya bindi bashiramo imiti kuko iriya hari ibiryo by'imwimerere bitari bya byo gushiramo amafumbire n'ibiki byose ibyo nizo barimo guhinga kugira ngo bizabaramire kuko bamaze iminsi bashonje bamaze iminsi bafite inzara rero ni n'ubuyobozi ko bafashamo rwose babereka muhinga ibi muhinga mugire gute ahangaha handi hasaba imvura handi hasaba iki hari abagoronome benshi cyane n'aborozi nuko rero umutekano urahari za Mikenge za Gipupu za Rwitsankuku ukarenga za Kabara yepfo yo kwa Muhebera ndetse na za Kabara zose hari umutekano n'icyo hagati cyose hameze neza umwanzi yarahunze yaratsinzwe kandi mu buryo bufatika rero muri makeya nuko byifashe za Turambo ko barahinga za Turambo hari inka za Marunde hari inka za Gasiro hari inka iyo Mibunda yose ndetse biravuga ko umwanzi yasize ahinze hariya cyane abahunze basize bahinze za Turambo imirima yose barayihinze irimo imyaka na za Rurambo barahinze ahantu twabonye ahantu bahinze ni Point Zero na Turambo mu Mibunda hagati kwa Chef Muhigi barahahinze hariho imyaka myinshi cyane nukuja kubagara
rero muri make nuko bimeze hariya muri utwo duce. By'ukuri murumva kuko umutekano ukomeje gufata indi ntera, ahantu kuvuga kuko iyi gipupu twababwiye kuko yari indiri y'umwanzi mu gihe n'ubundi nta munyamurenge wahageraga, ubu hariho amatungo ndetse n'ushaka kuhagenda wese arahagenda, yaba ari aba babembe iyo bagarutse ubu hari ingo zatangiye gutahuka. Aha muri gipupu Afande Rugabo yarabivuze, avuga kuko hari ingo zigera kuri 3 cyangwa se 4 zamaze gutahuka. Izo nizo zikomeje gufatikanya n'ubundi n'ingabo za MLDP n'abashefu mu guhamagarira n'ubundi aba baturage uko bogaruka bakava mu ishamba bakaza n'ubundi bagasubira mu byabo, kuko amazu yabo arahari, ibyo basize imyaka yabo irahari, hanyuma babigarukemo mu rwego n'ubundi bwo gukenera ngo bakomeze bubake igihugu, batungigwe umutekano n'ingabo zahagurutse n'ubundi kurwanira abaturage, apana kurwanya abaturage. Wibuke kuko icyahagurukije izi ngabo za MLDP, Amadubu n'Intare, n'uriro rya AFC muri rusange nta kindi ni ugukenera ngo barenganure abaturage bagize iminsi barengana, hanyuma rero bakomeze n'ubundi bagwanye uyu mwanzi uzana amacakubiri ahangaha n'ubundi muri Kongo. Rero uko niko bimeze aha muri gipupu. Twerekeze n'ubundi ahangaha za mu burasirazuba bwa Minembwe. Hanyuma rero aha mu burasirazuba bwa Minembwe amakuru n'ubundi twahawe n'imbone zacu nuko mu gitondo cy'uyu munsi humvikanye imirwano. Iyo mirwano amasasu yavuze akaba yavugiye utambutse kibira cya Mukoko kumanuka ubwo Rwanda rucondezera kuko kare agace ukazi bivugwa neza kuko aya masasu yavugiye ngaha mu Rusuku. Woba wabikurikiranye byifashe gute? Aya makuru nayakurikiranye rwose, biravuga ko rero bivugwa ko na makuru y'impamo kuko umwanzi yashatse kuzamuka. Twababwiye ko umwanzi yarushijwe imbaraga arahunga, ariko wa mugambi ntago wigeze umuvamo. Umugambi wo kwicana, umugambi wa jenoside, umugambi wo kurimbura, umugambi wo kugira nabi no kwiba no gusenya no kurimbura, uwo mugambi barawufite. Gusa imbaraga nizo babuze, ariko hariya iyo baza kugira imbaraga igihumeka cyose cyaba cyararangiye hara muri iriya misozi ya Minembwe. Rero umwanzi yashatse kuzamuka ava mu Rusuku hariya kwa Marungu. Kwatazi kwa Marungu ni umuhana uri hariya hasi mu Mutambara, uvamo ukabona kwerekeza kwa Murima, ukomeza uje za Fizi. Aho ngaho ni umwanzi yashatse kuzamukira aza acinze ya Mukoko, ariko ashatse kuzamuka asanga Amadubu arakanuye. Amadubu arakanuye rwose ntibaza baryama, kandi ntawe uzumenya iyo baba. Uku nguku abantu bamenye aho bari uyu munsi. Mu gihe gusa bahuye n'umwanzi nibwo umenya ngo baharereye aha, ariko indi minsi isanzwe ntiwumenya aho bari, tuzumenya aho bategeye n'aho barindira. Rero umwanzi yashatse kuzamuka baramukubita aho ngaho kuri Mukoko. Babakubitiye wari waregutse uva za Gakenge, ubivuga Gakenge uzabigera mu tubira ngatungahe ugasira gaturiro karangiza mu Minembwe, ukinjira kabira kurumete agashigo gatoya ugaruka kwandi gaturiro karangiza hasi iyo ugahagaze ndetse uzurangizana ushobora no kurangiza Tanganyika. Ako ngako rero aho munsi niho umwanzi yasanze Amadubu ajya kwa ruhande rwo mu Rusuku, bwereke mu Rusuku. Umwanzi baramukubita iminota nka 30 n'ingahe gutyo. Bamukubise nawe ntiyamenye uko byagenze, ntibamenye uko byagenze, nabo baje kwisama basandaye, barakonkoboka, barahogerana, basubira iyo bavuye. Ariko Amadubu ari maso. Nabonye abantu benshi batangira kwandika ngo mu Rusuku ngo umuriro ngo watse, ngo Rusuku ngo hindutse umuriro, ngo kwa Manu ngo hindutse umuriro. Habaye intambara y'akanya gato, ntabwo bareke gukabya cyangwa ngo baryoshye imvuru. Habaye intambara y'akanya gato, ariko intambara y'Amadubu n'Intare za Sarambwe iziba akanya kangana kagutya. Ariko warebe ibintu imisaruro ivuyemo ibikorwa bakoze, twagira none babikoze nk'iminsi 3. Nuko byagenze. Umwanzi yashatse kuza asanga Amadubu ari maso, abasha kumusubiza, yaramwimira amusubizayo. Hanyuma rero aho ngaho kuko uhazi ni ukuvuga kuko kuva aho ngaho habereye imirwano ugaruka ino mu Minembwe mu baturage, no kuva aho yabereye umanuka mu Mutambara ni hafi. Aho yabereye ino mu Mutambara niho hafi. Ni ukuvuga ngo aho yabereye no kuvuga ngo wike kwa Marungu mu muhana ni ahantu y'iminota 30 cyangwa 35. Kuvuga ngo uve aho intambara yabereye no kugera mu Rusuku
ni ukuvuga ngo amadubu ari mu rusuku, amadubu ari mu mutambara, kuko aho intambara yabere no mu mutambara n'umuhanuzi utangiye ni iminota 30 nayo ntiyogera no ku musore, kuko ni ahantu hamanuka, ni ahantu hacurika gusa wirukanka wambuka kuzi tuzi tubiri, wambuka kuzi kamwe gatoya ukambuka kandi wambukira mu muhanda. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hatiribuka umanuka gusa n'iminota 25 bene umuntu uzi kugenda yogenda. Rero kuva aho ngaho intambara bene no mu Minembwe kuvuga ngo havuge ni gakenge, ni ahantu ugenda isaha cyangwa zibiri, ni ahantu kure, ni kure kandi havunanye hari ibibira ari utuntu hangize. Rero nuko bimeze, kandi tubizeze ko abantu bareke ko ku mutima cyane cyane ndabwira abantu bari, kuko abantu bari yabo bamaze bakiriye umutekano, bazi neza bazi ubushobozi n'ububasha bw'amadubu n'intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo bo bazi ko amadubu n'intare za Sarambwe batobatererana ngo abe n'akantu kabarya urwara, kandi ibyo barabiberetse. Rero abantu bari no mu migi na hehe nibo bumva ibintu bakumva ngo byakomeye ngo byagize, ariko amadubu arakomeye, mutureke tuyagirire icyizere. Rero uko niko bimeze murumva, kuko umwanzi yarashaka kandi kwegura umutwe, ariko twababwiye kuko iyo ushaka kumenya neza amadubu n'intare aho ari ni ukubacokoza, ubwo ni ukuvuga kuko umwanzi yarakandagiye mu murongo utukura neza, yakandagiye yageza ahantu yakandagiye mu nyota, hari gucana kinyote. Ni ukuvuga kuko umwanzi yahuye n'akangiringiri aho ngaho aduye arakubitwa. Nyuma yo gukubitwa rero ibyabayeho tubimbaze nawe uri mukuru uhite ubitekereza. Hanyuma rero icyakurikiyeho ni ukuvuga kuko aduyi yahise ahunga. Nyuma yo guhunga rero kwa aduyi amasasu yahise aceceka aho ngaho. Bityo rero turashimira n'ubundi amadubu n'intare kubwitange kuba ahubutse iyo ngiyo imirwano ikaza aho ngaho bagwaniye abaturage ba Minembwe ntibafite numva n'amasasu, bo kumva gusanga ibomba cyangwa n'izantero bakaza bumvira nabwo kure, kandi si n'abaturage bose bokumva, wenda nabegereye abaza gakeke nibo bumva ayo masasu, ariko abantu bariye za Kabingiri epfo Hanyuma rero uko niko bimeze aha mu burasirazuba, naho iyi nzira ya Mukoko iyo umwanzi yaravuze ati aho kongera guca, aho kongera kunyura iyi nzira, ahubwo twokwemera tugashirira mu mugozi. Urebye neza no kuvuga kuko basigaye batinya ngo kuzibarabara ibarabara ubu nyine yaba ari leta y'u Burundi yaba ari ya Kinshasa, ubu ngubu barigize umwijwe, bararitinye. Ni ukuvuga ngo baravuze ngo amadubu n'intare ngo ni kaho yashize kamera mu mihanda, ati gutangira kuzamuka gutya bukeya ngo bakaba baratoba. Rero ni ukuvuga ko ibyo bose bari mu gukora ni ugukatiriza bashaka andi mayira, ariko inzira ivuga ngo kwa Murima, inzira ivuga ngo bazamukane kuri Kwenzero, ngo bazamukane Mihanga bazaze guseruka ku Gatongo bakatirize baze Kwenzero, izo nzira ngo tuzibabwire. Nacyo gituma uzumva abasirikare bari Karemi baramubwira ngo shaka uburinzi ngo ubuga, ariko tuvuge Kwenzero na Ruhira. Rero ni ukuvuga kuko Kwenzero ari byo bahabona, uku gukomeza bagenda bacenga bakatiriza bari kumwe n'imvukire za hariya zizutuyira. Ababembe nicyo kintu bazi, ababembe ku butasi bateye ubwoba, butata gutya bateye ubwoba, abantu bazi kuneka, bazi kugira gute, nta kantu batazi k'indambara, ariko sasa wabageza ku madubu nabo babonye abandi babarusha imbaraga. Hanyuma rero reka n'ubundi duhite dukomereza muri kino kiyaya cya Mutambara. Ni ukuvuga kuko umwanzi yakomeje kwisuganya impande zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ahitwa mbari mu Gashasha ni mu burengerazuba bwa Minembwe. Ni ukuvuga ngo mu Gashasha ni mu Rurenge, hariya ni mu Rurenge. Mu Gashasha ni hakurya mu Gahwera. Iyo uvuye mu Gahwera uramanuka gusa ukanyura ahantu haba gurwara, bageza basengeramo abantu basenze ruguru, barahazi haba gurwara, abantu bageza imihanda yose bakaje gusenga. Uva mu Gahwera ku Musingi ukamumanuka kika muri Ganja, ukuka mu Gashasha. Mu Gashasha kwa Barita, kwa Muzehe Munyarwanda, kwande aho ngaho kwa Barugari, aho ngaho niho mu Gashasha. Ni hakurya mu Gahwera, munsi yaho hepfo ni mwibumba. Aho ngaho ni ukuvuga kuko umwanzi yisuganye ati FDLR yose
n'uwonka bamuzanye ngo birunze aho ngaho mu gashasha na za rukombe nimba ari rukombe kuri Nyabibuye ni ukuvuga kuko aho ngaho no umwanzi ati FDLR yose yavuze ati aho kuvuga ngo bazaze badusange ikirembwe bazaze batwinjirana hanga tugomba kurwana ikiba kikaba nimba ari ugushira tugashira rero yakomeje kwisuganya aduyi ni mwinshi yaba ari ingabo z'abarundi twabivuze mu makuru yacu igicambuzi twavuze ko ingabo z'abarundi zakomeje kwiyongera ku bwinshi ndetse n'ibikoresho FARDC nayo nuko wibuke ngo bahinduye strategy no kuvuga kuko uburyo bari barubatse kwenzera aha mu burasirazuba bwa Minembwe ni ukuvuga kuko bashatse kuyimuriririye hari irwego mu murengerazuba mu rwego rwo kuvuga ngo bibaheshe neza kurwana babanze bafata iki cyefu ngo babone uburyo kibatangira kuzamuka noneho bazamukane ngo bazarenga aha mu Minembwe ese kurabona abari baraje bakagera aha kwenzera abageze kwa Bwimba none bakaba bahe barwanira za Kabanje imbere ya za Kabanje yose ntabwo bari kuvuga ngo tibayirimo kurabona neza kuko bazava za Kabanje bakaza bakagera mu Marango n'igishake tuvuge mu Marango kuko nubwo uyu mwanzi akomeza kwisuganya kigaragaza neza kuko amadubu ahagaze bwuma Rugezi hari inka hariho abaturage ni ukuvuga kuko iyiga ko barasa nkaho nta kintu gihari ni nkaho nta mwanzi wawisuganya ariko umwanzi we akomeje kuvuga kuko yongere ingabo nyinshi wabonye abitwa bangoma nzito bamainayi bavuga kuko ngo Kabanje ngo nibo bayirimo ni ukuvuga ngo FDLR nayo yavuze ati muzi kuko imihana yacu arahanga tugomba kurwana muri uku kurwana kwacu tukazamura uyu bita umwanzi ayogana amadubu n'intare ati tukamurenza Rugezi tukayikuramo abandi bagaca iyi ururenge bakazamuka na za Rukombe bari bavuga bakazaza guseruka za Gahwera ati inzira zose tukazicamo mu rwego rwo kuvuga ngo turwanye ikitwa amadubu n'intare kawe uhazi neza ari ibyo bintu kurabona kuko bizoje ubanza ufatire ku rugero umwanzi wari uri ahapwenzero akaza akagera kwa Bwimba ariko amadubu akamukubita mu minsi 3 akaba yamikije mu Ifizi hanyuma ureba aho ari ubunyene aduye aho hayimokoreza avuga ngo ararenga hanga mu byukuri urakoze cyane kumaza icyo kibazo bwana munyamakuru no kuvuga ngo mugahwera honyine mugahwera babaruye ibitero bahateye ni ibitero birenga ijana umuhana mugahwera haba imihana itageze 4 hari ku Musingi hari mu Banyenganje hepfo hari za Rubanda aho hafi hari mu Mpugamo aho ngaho ni imihana mike cyane bahateye inshuro zirenga 100 ariko ntibahafashe habe n'umunsi n'umwe bageze baza bagatwika amazu bayageza hagati amadubu akabahinduka hari yarakira amadubu yonyine akabakubita kongera akabarego hari igihe amasasu yageze ashira bagakoresha imipaka n'amacumu umwanzi barindama igirembo rya Gahwera kugeza kuva 2017 kugeza ejo bundi bari bahateye inshuro zirenga 100 ariko umwanzi tiyigeze afata uriya muhana wa iriya mihana ya Gahwera kandi bageze baturuka mu Gashasha bakaturuka mu Ibumba bakika muri Ganja bagakuka bagatera hariya mu Gahwera bagatera ku Kivumu bagatera za Rutigita bagatera mu Masha iyo mihana yose ni imihana yose iri mirango imanye gutya bageza baza bakama batera iyo mihana yose uko baje bakabasubiza bakabarengura kandi rero nta cyizere gihari ko ubwo nyine amadubu n'ubuhangange afite n'imbaraga bafite n'ukuntu babaye ubukombe ku isi n'ukuntu isi yose irimo kubatekereza igatitira bamwe ko baratekereza kuvuga ngo bazaje kubakora ubushakashatsi bababaze imbaraga zatumye baresista kugeza aya masaha bakarwanya amareta ngana kuriya abo bantu bose ko barabatekereza hanyuma ngo FDLR ngo kwiregura pariye ngo kuri Nyabibuye ngo no mu Gashasha ngo nagize gutera ndakurahiye ko ntacyo bazakora iki kuba barageze kwa Bwimba hari bagasubizwa inyuma bakagera Ifizi mu minsi 3 n'aba basirikari bose bari babarugwa mu bihumbi 30 cyangwa 40
bose bagiye nko kujya ku fino nabo ntibazi uko bagiye n'abanyaminembwe ntibazi uko byagenze ni nk'aya ndirimbo bazarimba ngo sinzi uko ubigenza ngo nuko ubikora icyo nzi nuko iyo uvuze iyo utegetse birakomeye iyo utegetse nabo ntibamenye uko byagenze ntibobabaza ngo barakubwira ngo abaturage ntibobabaza ngo bakubwire ngo byagenze cyerekana ko amadubu n'intare za Sarambwe bamaze kuba ubukombe uriya mwanzi taho yose anyure mu Rugezi anyure mu Gashasha n'Irukombe anyure mu Kidasi anyure mu Bikuba anyure hehe mu Kabunga anyure Irebera anyure mu Ibumba aho yanyura hose anyure mu Musika anyure i Gasako aseruke ku Kijombo aho hantu hose amadubu arahari kandi arakanuye wumve babaza amakuru ko byagenze muri Mukongo tibobona amadubu tibaza banacana tibobona ngo bacanya babize gute kuriya wasanga mu Gashasha babarimo hariya mu Gashasha bari ngo nicyo cyahahamuye gaduyica hariya mu Gashasha bari wasanga babaryamyemo intari babunzemo idubu ibabunzemo ejo mu gitondo ushobora kumvuka ukumva ngo bantu bari mu Gashasha ntibazi uko byagenze ngo utarasoza ni ukuvuga ngo maziti giharashwe ahangaha cyagiye kiza gute gushomboroza hazarugezi yaravuze ngo ngo azabazwa n'ikintu kimwe ngo nuko ngo abo bagwana nabo ngo batazamenya aho baherereye ngo tazamenya nimba ari ivyatsi ngo nimba ari ngo kuko aho bageze baharabasanga ngo barahabasanga aho nuko madubu ni kwazame intari bibunza ahantu hose kandi aho yandu yabunze timoyibona nukuvuga ngo mu Gashasha bari barimo kwitogwa bisuganya basa wasanga dahere basize n'amadubu inyuma ari inyuma yabo ico nico kintu gusa amadubu yihariyeho agira ukuntu kwayo azaceceka ukaza aduya akaza akamara umunsi wose ari kurasa akarasa intwaro zose bafite akamaceceka gusa bamara bakaza bafata umwe gusa bagahotora ijosi tibaza banarasa bagahotora ijosi uwo batera agashenyi uwo bakubita agasuka uwo bakubita ihama abantu bose bakabavuta ngo ugasanga bitse hasi nico cyabahamuye n'ubu naho bari bafite ubwoba rero tutanze icyizere mu baturage batuye hari batuze mu Gahwera batuze ku Kivumu mu Ruhemba mu Rutigita mu Masha ari amarango yose muryame musinzi mufite ingabo zigomba kubarinda uko niko bimeze murumva kuko aho utwo nuduce umwanzi ahacamo utwo nuduce umwanzi amaze kugeramo utwo n'amahene waduye ahashaka kunyuramo mu rwego rwo kuvuga ngo azamuke yongere kandi agabe ibitero ariko kuko mubizi namwe ingabo zahagurutse kugwanya uyu mwanzi ni ingabo zizi cyo gukora kandi muzo bavuze batazareka na rimwe mugiye afande Rugabo aya makuru yanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko MLDP na M23 ni ukuvuga kuko bahagaze n'ubundi gucungira abaturage umutekano ndetse n'ibyabo umwanzi wese inzira azazamo uburyo ki azazamo ati bari tayari n'ubundi kumugwanya no kumusubiza inyuma kandi ubitandukanye na mbere ni ukuvuga kuko ntabwo no mwari kurasaduye gusa ngo tumusubize nukurasaduye no kumukurikira no kumusenyera neza mupaka yabunda yaje bakurikiye ijya mundi yashaka kwica abaturage niyo bakurikiye kandi uyu mwanzi ikiza kimuzana hano ntabwo ari ukuvuga ngo aje gushaka ngo twirwaneho ngo na M23 n'abaturage bari iwe gusa intego yiwe nimwe kumena amaraso no kwica igihumeka cyose hari ni nayo mpamvu zishika baseruka ku matungo bakajana cyangwa bakarasa baseruka ku bantu ku bakecuru abasaza bakica kubera kuko gibo ntabwo baje gushaka gusari umusoda tiwokorana na FDLR yamenya amaraso ku rwego rungana kuri yisha abantu bagera miliyoni 2 ngo nibarangiza nimara gukorana nabo ngo nibahura n'umuntu n'umusevire ngo bamenye uko ari umusevire reka ibo nugushika bica bakura rero abo nibo leta ya Kinshasa kufatanye n'iy'u Burundi ubu ngubu bashize ku myanya y'imbere andi makuru hari nuko muri utu duce twose bahe bitegura FDLR niyo iri ku mwanya wa mbere iyoga barayibwiye ati mwebwe mwavuye iwanyu muraza turabakira mumerewe neza muratuje aba kongomani bose zino za Maimai bano FARDC bano bande bose nibatsindwa urugamba bashobora no gutabakajwa mwebwe ntimufite iwanyu ni hanirwe rero muhaguke muharwanire
muharwaniriye nimuhananirwa mumenye ko muzaba mugenda mwangara Mm. kandi ga bahafite ingo bahafite abana bahafite imirima bahafite amazu bahafite ibintu byinshi cyane Yeah. barahororeye barororoka baratunganira rero nicyo cyabahagurukije bose barabati hano nituhava n'ahandi muri Kongo hose tuba tuhava rero niyo mpamvu FDLR yahagurutse nyinshi cyane kugira ngo ibashe kurwanirira barebe ko boharwanire bakafata bakagu ariko nta cyizere twubaha rero uko niko byifashe ahangaha muri iki kiyaya cy'ururenge ahakomeje kuvugwa umwanzi uko niko bakomeje kwitegura bashaka kuza kugaba ibitero ariko amadubu n'intare ko barareba ibyo bahe bikora umunsi n'umwe igitondo cyangwa se umugoroba cyangwa se ijoro bakabakubita batababarira umwanzi n'ubundi agasubira iyo yaje aturuka cyangwa se agasubira iwabo ndore kuko n'ubundi hariya si iwabo twabivuze neza turavuga ngo nubwo FDLR yoba yaravyariye hariya muri kiriya ikirembwe bakahagira imihana bakakuka za mirimba bakahagira imihana bakaza za kabanje bakahagira imihana baracyari impunzi si iwabo tante gifi nimwe bafite yo kuvuga ngo baharwanire bashobora kuhatura mu gihe bemerewe na banyiraho ariko mu gihe bakeya bavuga ngo barahatura kubw'imbaraga no kuhava bazahava nabi hanyuma rero reka dukomereze aha za Fizi twinjira n'ubundi aha mu mujyi wa Uvira Fizi kugeza ubu nyine akajagari bigezehe nyuma yaho twabonye abayobozi ba FARDC bari kumwe n'abandi bazalendo ngo ko barirukana amabanda aha muri Fizi Ifizi hariya muhana wa Fizi hakomeje kuba ibibazo Ifizi ni ukuvuga ngo hegeranye na hariya barwaniye kuva barwaniye uyu munsi no kugera Ifizi n'ahantu hatari kure cyane si kure rwose nibwira ko n'ayo masasu wenda Ifizi bari kubayiva niba barashe intwaro zikomakomeye abantu bari Ifizi bazumvishije rero hariya Ifizi ndetse na Baraka hariya habaye amabandi menshi cyane kuvuga ngo kuva Uvira kugera mu mujyi wa Baraka hari hatambitse imigozi n'amabariyeri 28 kandi buri bariyeri wishyuzaga hagati y'ibihumbi 5 n'igihumbi wumve iyo migozi bashizaho kugira ngo banyaga abaturage kuntu ingana numara ufata ayo mafaranga ujya kube none urabona none ubujura burimo gukorwa hari kuntu bungana rero FARDC bafatanyije na Murere ya Kutumba barahagurutse kugira ngo barwanye iyo migozi bayikureho bayihanure kugira ngo abaturage kuko baramaze iminsi bataka barira rwose bavuga ati hano turagowe turarushe nubwo muvuga ngo amaduni ntare za Sarambwe nibo banzi ariko mwebweho murabareze kuko ibintu murimo gukora timusa n'abari kubikorera banyina na base cyangwa abantu mwaje kurwanirira muratweje mwaje kuturwanirira ariko mwaje kutumara ndetse no kutunyaka rero barahaguruka FARDC ndetse bafatikije na Kutumba bavuga ko bagomba gukuraho iyo migozi ariko bazayikuraho iminsi 2 kuri ndiyinga bakamanika imigozi ikubyiriye inshuro gatatu yego kuvuga ngo ariko iminsi 2 ariko kuri ndiyinga bazaba batambitse indi iruta yayindi bari basanzwe bafite rero hariya nuko niko kwaho abaturage bahora mu karengane bahora barenganwa bahora bicwa nukuvuga ngo nakajagari ibintu byose ntibigira kireba abaturage batereranwa na leta batereranwa na ba maire de ville batereranwa na société civile batereranwa n'igisirikare batereranwa n'iki nukuvuga ibintu bantu bose bariye babuze kireba dusaba amadubu kugira ngo n'intare za Sarambwe batekereze ku baturage bari hariya bagende babakure muri ako kaga ndetse n'ako karengano bari mu kurengana dukomereje mu mujyi wa Uvira umujyi wa Uvira wabaye indiri y'ibisambo ndetse n'abibyi n'abagome n'abicanyi abantu barapfuye ku bwinshi ko barapfa n'ejo barapfuye n'uyu munsi bapfuye hakomeretse abandi benshi cyane mu buryo abantu bose bamaze gucabakirwa hari akagabo kaza gasetsa hariya kitwa ngo ni James Fiekaduyi kariya kaza kiyita general kariya kagabo iyo bazakagira societe umuyobozi wa societe civile kuko niko ari mubwira abaturage yavuze ngo hano mu mujyi wa Uvira mu ntago ho umuntu udafite umutwe ukomeye umuntu ufite umutwe ukomeye niwe wo kwihanganira akavuye kariya mu mujyi wa Uvira tikuko buri mugira kikumva sasa umwe yarasa ukamubwira ngo bose barabuye umurasa bakama barasa bose bakarasa neza igicuko kikanika ti rero
hano umuntu ufite umutwe hakomeye niyo muntu wabaha ariko bene abantu bafite umutwe horoshe hano bazahagwa bazicwa n'igiciro bicwe na pressure ibamara rero hariya mujyi wa Uvira ntabwo byoroshe hariya mujyi wa Uvira niho habarizwa komandarero ari hariya mujyi wa Uvira hariya hariho guverineri hariya hariho ubuyobozi bwose bwakoraga hariya kuri rero bwaramanutse buri hariya mujyi wa Uvira ariko ayo mabi yose ko arakorwa arega mu maso y'aba bayobozi bose barahari ko barareba abantu ko baricwa abantu ko baranyagwa abantu ko barafatwa ku ngufu abantu ko barasenyerwa abantu ko bahari babareba nta muntu wopfuna nta n'uwo kopfura ukareba ko batese aba bantu aba bayobozi bazi ibyo bakora bazi inshingano zabo bazi ibyo bagomba kurinda bazi icyabazanye bazi uwabangaje n'icyo yabangarije ni ukuvuga ngo aba baturage nabo bameze gutyo baragowe nta muntu n'umwe urimo kubavuganira nta n'uri kubarengera bakomeje gupfa umunsi ku wundi rero kari akagabo kavuze ngo n'umunsi umwanzi azoza tuzogira ngo n'ibyaha bindi bisanzwe bazoza barase kujya baza kuko duhora mu masasu hano tituzomenya ngo irisasu n'iry'umwanzi iri ni ryari kuko buri mugoroba baragasa bakweza nijoro umunsi umwanzi azamanuka gutyo tuzagira ngo n'ibyaha bindi bisanzwe niturangiza dusange kera umwanzi yafashe Uvira rero nuko bimeze mu mujyi wa Uvira nta mutekano uhari pe ni ukuvuga ngo baheruka ituze lewi de 18 z'ukwezi kwa mbere 2026 umunsi amaduni intare zasanga zawusohotse uko niko bimeze aha muri uyu mujyi wa Uvira murumva kuko bitaboroheye n'izamfu zabo kandi igitangaje rero nuko uyu muyobozi uri hano Uvira aho kubanza gushakira umutekano hano Uvira karahamagara uri baraka uriya mukoroneri uri baraka nukuvuga kuko yavuze kuko mu kuvuga ngo baje hano mwibarabara baje gukura hiriya migozi oda yaturutse Uvira nayo ngo bahawe oda na Kinshasa barababwira ngo cyane icyari kigenderewe hari nukuvuga ngo hariho ngo abazalendo aba bazalendo rero nukuvuga kuko bababwiye ko bagomba guhagarika iyi migozi nyuma yo kubahagarika muri iyi migozi no gukura imigozi ahangaha mu muhanda baranga bavuga kuko ati ntidushobora kuyikura mu muhanda kubera kuko leta ya Kinshasa ntabwo muduheza ibiryo ico ni kimwe icya kabiri ntabwo muduheza imiti yo kwivuza ibi tuza gushaka mu muhanda nibyo gukenera ngo tubone icyo turya tubone n'icyo twivuza aje kubabwira arababwira ngo ntabwo leta yobyemera kandi muzo mukora neza ngo muza mumenya kuko twahawe itegeko ryo kuvuga ngo tubabwire ku neza uwangaraswe turabaza abazalendo bahagurutse mu gufatikanya na leta abo turabazi pe kandi bari ku mirongo y'urugamba kandi abo bahabwa imiti ariko aba bandi aya mabandi takataka tugiye kubarasa kandi nituramuka tubarashe na nyuma y'uwo tuzofata nyuma y'intambara urukiko ruzakora ibyako aba ariko arababwira ati rero mugende mwitandukanye ndetse uwo munsi bari bahari hari umushoferi barashe bamurasa aho mwibarabara arababwira ati twaje turi mu nzira dushike duhura n'abashoferi baramurasa aho ngaho rero aya ni amabandi ati muri ubu buryo mugiye mukora gutya nta mutekano uhari igitangaje rero nukuntu hatanga oda za baraka aho ari mu mujyi wa Uvira abantu barashize imfu ziri hariya barakiho bari mu gupfa ni kurya bazaca umugani nimeba ngiyo irengeje impinga ngo zayita se biho nukuvuga ngo baraka barapfa kandi baraka hari amabariyeri menshi ariko imfu zirenze kandi z'agashyinyaguro ni muri Uvira kandi ibyo byose nta kindi nukuvuga kuko bapfa mu ijoro kandi nubwo bagiye gukura amabandi ya wazalendo hariya bari kumwe na FDLR hano mu mujyi wa Uvira nubwo bakorana ariko barimo FDLR izi mfu abaturage bari mu gupfa akenshi nukuvuga kuko ni FDLR zibica niyo yabamaze utese gute
nta gihe igihe cyose ntakatanya amaheke azayica umuntu ngo bitandukanye n'igihindi tibibaho eh tibibaho ariko nizo mfu zuzuye ubunyina nazo zazamuraga buriya usanga umutwe gusa uri ku gasozi tamu nta gihindi uhita wiruka uhita uvazi kabisa ukiruka kandi nga wirukanka wagera imbere ugahura na cya gice kindi utari wabonye abantu bamerewe nabi rwose kuri amaduni n'intare za Sarangwe batekereza ku bantu bari Uvira ndetse na za Baraka kuko bahagurutse kurwanira ubwoko bumwe ni abakongomani bose kugira ngo babarenganure kuko muri rusange abakongomani bararenganye kuva mu Minembwe bagera Kinshasa rero bagure rwose bagende bakure abaturage muri ubwo buretwa ndetse n'akaga barimo gupfa uko bwije nuko bukeye kandi birababaje ariya ziriya n'imbaraga z'igihugu ariya n'amaraso rwose yari kuzahura n'izindi mbaraga bakubaka igihugu rero abantu barimo gupfa bari bakenewe mu iterambere ry'igihugu cyangwa mu iterambere rya Kongo tugaruka aha ku ndondo Bwana Ruca aha ku ndondo ya Bijombo abaturage biriwe abaturage ku ndondo ya Bijombo bameze neza rwose baratuje baratekanye bafite umutekano bakesha amaduni n'intare za Sarambwe ndetse n'Imana yabatumye ikanabafasha ikabasapotinga basha kwirukana umwanzi hariya ku ndondo ya Bijombo imeze neza nta kibazo na kimwe kirimo nta kibazo kirimo habe na kimwe dukomeje mu Rurambo naho hiriwe neza gusa hari inkuru nziza ivuga ko n'amakuru tutaramenya ivuga ko amadubu n'intare za Sarambwe bageze zabijojwe ndetse naho bita ku Murambi nukuvuga ngo aho hantu hahoze hariho umwanzi ariko none hatikanye amaudio y'abapfurero avuga ko abwira abamayimayi timukizwe n'amaguru hano ntiyagendwa inzira bahungi ishamba siryeru ntago ari kwa kundi bisanzwe mukizwe n'amaguru hano hagaragaye amadubu n'intare za Sarambwe aho ngaho ni mu bijojwe ndetse na za Murambi rero murumva ikintu kiza ni inkuru ziza iri hara mu Rurambo rwose aho ngaho harindiriye abanzi rero kuba bumvishe gusa ko habaye presence y'amadubu n'intare za Sarambwe ndibwira ko bahise bahunga kibagihari urebye neza n'ubundi aba bafurero bagize iminsi bikoma bavuga kuko wibuke kuko bariko bavuga ngo ibitero bagomba n'ubundi kuzamuka abenshi binuka bavuga ngo baje gutera aha muri Rurambo ariko rero amadubu n'intare nayo ati muze hari ubwo basi nta gasusu Fande Nyamibwa hariya n'abaturage yarababwiye ngo mwebwe akazi kanyu mugakore neza mugakore mudafite ubwoba icyitwa cyose umutekano muke hano mukindeke mu gihe umwanzi ahayikora ibyo ngibyo mayimayi FDLR ibindi ibyo ari byo byose ni ukuvuga kuko amadubu ari maso kumukubita kandi agakubita atababarira rero uko niko bimeze aha muri Rurambo abaturage biriwe neza andi makuru yavugwaga ahangaha ni inkuru y'uwitwa Gatabazi Evangeliste Gatabazi Frank yitwa Gatabazi Frank iryo rya Evangeliste rero niryo mu ikanisa si nyina wari ntabwo ari nyina wari mwiza ariko niwe yamenywa amavuta sinzi kandi niba araye mu ihembe cyangwa niba ari mu icupa ari bamumenyeho sinyazi ariko bayamumenyeho rero ni ukuvuga kuko uyu mugabo ni umusirikare wa MLDP batwirwanya uyu mugabo yarahunze dere aranzaza mu gihugu ca Kenya igihe cyo kugera cyo gutabara aratabara afatikanya n'abandi nyuma yo gutabara amaze kugera hariya ku mirongo y'urugamba hari intambara yaragwanye yarazigwanye yaraza kale neza anga kuri parike de Kahuzi Biegasi ko yitwa hariya yaragwanye pe hariya nyuma rero yo kurwana arakika yakitse atarwaye yakitse ari atarashwe ari muzima arakika arongera aratahuka aza aja muri Kenya aho yari yarahungiye n'ubundi arongera aragaruka nyuma yaho abona kuko atari ngombwa uyu mugabo rero mu byamukuye hano muri Kenya uyu mugabo yaraje akimara kugera hano muri Kenya ashaka arya akagara amafaranga arayarya yari akagari $1,000
yarababwiye urabizi kuko akagara ni abantu baza bakenera gushaka amakuru bakayashakira n'aho atari. Arangije bamucamo baramubwira ati ugomba kuduha amakuru. Gatabazi ati amakuru murabizi kuko ni ndayazi ndayafite yose ndayafite kuvuga ngo mbabwira amakuru idolari 1000 hano kuri telefone yanjye. Gatabazi bamwohereje ca gihumba ko nakagara. Arangije Gatabazi mu butekamutwe bwiwe arababwira ngo yashimuswe. Iyo nkuru yisinzi nimba utarigeze narayumvishe. Aravuga ngo yashimuswe. Nyuma yo gushimutwa rero ngo yashimuswe kandi ngo abamushimuse ngo ni Siberika ya Gidurari ya Kenya. Atabo nibo bashimuse ubundi mu maboko atarayanje nta buryo nobona baha amakuru. Izo ari inzira zo kuvuga ngo abone uburyo kajya amafaranga n'uburozi bari kwa bamuhigira hasi. Uyu mugabo rero abona kuko nubundi zarashakuje bigera n'ahantu n'imiryango ihamagarwa na za polisi ngo yashimuswe ngo ko baraka amafaranga aya naya ariko ari mu nzira ziwe nubundi zo kurya andi mafaranga. Abona kuko inaho kandi hano yagize ishusho itari nziza. Ahita kandi asubira mu gihugu. Amaze kugenda arazamuka pe ararenga. Kuhanwa kwiwe kwa gisirikare kwa Desata wenda yarahanwa ariko ararekugwa. Baramurekura ararwana ku mirongo y'urugamba yararwana. Rero ejo bundi kandi kubera kudatuza kwe uyu ni umusirikare ari kudatujije. Afite ikibazo cyo gutoroka. Kandi rero kugutoroka ntatoroke wenyine. Akagumura abandi kabangara. Akagira uwo batorokana agatorokana n'ibikoresho by'icyaha. Rero ejo bundi arongeye kandi aratorotse. Amakuru yiwe warayumvishije yaracaracaye za Rurambo ngo yarajagera za Rurambo arafunguza. Arangije gufunguza aranyika yinjira mu mibiri. Ariko inzira yiwe ntabwo yari yo gufungura icama, ntabwo kwari kugwanya abandi, ahubwo inzira kwari gushaka gusa ngo acike atoroke agende. Rero uyu mugabo aramanuka akomeza acenga muri ariya mashamba. Ubu nyine inzira zose babivuze kuko uzumenya Madubu neza aho ahabaye ikibazo ni uzumenya ko bahari. Uyu mugabo rero mu gucika kwiwe aramanuka. Nyuma yo kumanuka araza agwa mu maboko y'Amadubu. Ubu akaba afitwe Kamanyura. Yarafashwe ari mu maboko meza. Abantu mu byo batekerezaga hari amakuru yari yakicikanye ngo yararashwe, abandi bakavuga ngo yafashwe arakubitwa cyane, ngo abana bari kumwe nawe ngo bararashwe barapfuye. Abandi bakavuga kuko ngo yafashwe ngo arakubitwa, nyuma yo gukubitwa ngo ko barasaba ngo amadolari agera ku 7,000. Izo ni ibinyoma. Umusirikare witwa Gatabazi ubu ngubu ari mu maboko ya n'ubundi ya MLDP cyangwa se ihuriro rya AFC Kamanyura Mihwari. Uyu musirikare rero agira ibibazo zo gucika kuva ngo nakerageza toroka. Noneho gitangaje ijambo yakoresheje ko nanjye yaraseke ngo baramaje ngo se wacika iki ngo nakumbuye abantu. Ngo yakumbuye abantu. Uwo mwaza tese aba bana bafandi bo wacikanye n'abakumburiwe bizagenda gute? Ni ukuvuga kuko uyu musirikare rero ni umusirikare wa MLDP ariko kandi ni wa AFC. Rero agomba gutuza kuko gukomeza acika ibaze nk'iyo bahurirana na Zapaimayi bakamurasa cyangwa se bakarasa aba basirikare bakicisha abantu. Urumva ibyo ntabwo ari byiza. Gusa icyo tubwira abantu batukurikirana, uyu ni umusirikari wa AFC cyane. Ventura twirwaneho bamufiteho uburenganzira bwose. Umusirikari iyo yacitse agafatwa bafite ibihano hari ibihano bitewe nyine n'amategeko yabo, kandi agisirikare itagira amategeko. Kandi buri cyaha kigira igihano. Ubwo rero umuntu wabo baramufite, Imana ishimwe ko bamufashe aribo bamwifatiye bonyine, atafashwe na Mayimayi nkuko byavugwaga cyangwa ngo atoroke agere hano.
atoroka agere hano yagera hano n'ibintu yasize akoze hano urumva ko yari amafaranga y'akagara urumva nayo kari kumuhiga rero ba nyirayo baramufite baramuha niba mvuga ngo baramubabarira kandi mvuga ngo baramuhana hanyuma rero uko niko aha muri Rurambo ayo niyahuye reka dukubitire n'ubundi abakunzi ba Ruco TV reka tubashimire mwebwe mwadukurikiranye mutwereka ko mudukunda ibihe byose rwose turabashimiye rwose mukomeze murekereho urushinge ejo mu gitondo tuzabyuka tubagezaho amakuru uko bizaba byifashe hariya ku mirongo y'urugamba haba tuzakurikirana ayo makuru ya hariya mu Rusuku ndetse na za Gashasha na za Rukombe hariyo FDLR amakuru yacu nakagaruka mugire amahoro y'Imana mwese ciao ciao